ole fa felo e foi lo to mo malua foi no maua le vano e mai moma sisila mai foi le tato polo kalame fa solo le sono fa mo moe ia pe ona masani ai vai aso taitasi ia ile fa solo ngol le kwata mulmulo ni tu sanga lua felo tolu ile le sono wa fa utuina o lau ngā luenga a le atua o le ngā luenga foi nā tātou o le atua e o le ngā luenga. Ia o le avua o mai anti tātou te ngā lulu e ai. I lea lawa tātou tau numele le sona lono ono o le whasolongo o le sona o le whamoe moe. Whai e no whapea antalia fia lo tō mamalu po whea lava se meo e maua ai ia. Leva noa te whafonga mai talia fia oi o se uso, o se tua whine, o paanga tō tino nei foi polo kalame ia, tāntou fia whata se i e soala pule, ia le whina ngalo le tua, ia o lela o whaia tāntou talo, ia una tāntou a matai na ile o tāntou le sona. No mātou tamai o le langi, o le na e wala uina i mātou umalava, o le na e whaia ia lo mātou o tunu o tangata Samoa ia via lau fio le ngata i Samoa i nei a Amerika Samoa i Sifo po whea lavo i eise ta se malamalama i le nei ngana le tua e whaasoi na atua i lau whinangano ia le tua tauna ia i ai lau whamarianga ia ma le teita inga lau fio e ala i manatu malangona e te whaasoa mai o mātou mawhau i nei le sona. Whamanuia fo ia le anga i atu le atua o le proklame i a manino mamlama i lunga o le TV i nei o mātou maua i e se whalumanga o me le lei whamanuia mai a uauna whai a onga ua ato whaina mo nei le sona e peo na masani ai. Whaftai mo le avanoa mātou te auauna ma tau tua antua i lo finangalo. Whamanuia le whaafonga o tangata le atua o mai mo mai o no lo suafa Yesu. Amen. Ia, e whatara whaatfoi ia temine watu i whaiaonga e whatara whaatfoi lo tō mabalu ia maua le avanoa tātou swalo pule le sona. Ia o le nei foi va yaso le sunga fai au ia setu mai le kalesia ia fao ia va pe fo sunga toina ia tui fanda e mai le kalesia ia lo fao ia fai ia nga masani o tato le sona o le sona ta nei wa fao tuina fao sfia masau ni ringa mo nga luega ia po le motivation preparations for the mission i sei si fa sa mo fai ngofi o le winga ma le mafuanga e mafuai ona maua tanto le wala tanto te tapena pena masauni e mo nga ruega ese mama fua nga e na tapena masauni tanga te nga ruega le li ia onisi e ala na lu nga ruega le li ono langona o le langona o nga ruega le tele tupe io isfo tanga te ala na o nga ruega le o mana tu foi le pio nga ruega le fa rolongi e tangata i foi le manga o e pay respect ko tangata la tela to a si foi la tangata o pe o vel nga ruega ma me la tu te nga rue o le sila le ma fuanga o mai tau ina o le tangata li e fa le me lo fina vale le foi le i foringa me ma fuanga na le winga ma fuanga na le na lue e lu i tangata tu spia ya a ma fuanga le leile te mai tau e au ia e ma fo ngolu ina o le mana le nga pa ia ina ua e loa ua te tauna avea o se mea whainga lue nga e te lo fai tangata e te lo fai tangata ia la avea i tangata ia wha sino tangata ina i le li ima le wha ola wha tanga a whai o le ma fuanga na via le li na pe vula tatou vava tatou le sona i le tatou mutua tauloto e te tau tatou sava vale fatau nupo Yesu o le ngā luenga Yesu e le manao Yesu e whai eise viingo seisi e le manao Yesu e whai eise i lo seisi e manao Yesu e whao ngā ia mea totia ma le mele manao Yesu e whai o tatou ngā luenga o la vea i tangata e le whai eini whaalinga i loa ma
mani whaaringa tamai. Lele tato wawa tu se paulo le Filipi mo ve sulima sumal valua. Mai oisi fo. Wa tala ia ke riso mal mataua. Mal fina vale. A oisi wa tala i le loto le lei. O e tala ia ke riso mal fina vale. E le whaia mal whabaori. O lo mana tunatu la antou e whao popo ai le popo ngai lo no tanga. A e tala i male lofa. Wa i loa i la antou. Wa whaatu ina au ina ia o whaatonu atu le tala le lei. O le ne, pe whape whea. E ui lava i tonga fiti uma. Pe whaatanga whai. Pe whai mal whamaoni. Wa tala ina atu ai ke viso. O le mea leo o oli ai. E moni o te oli e lava. Le manino ana le whamtalanga le whamkala mai paulo. Le kamu moni mai paulo. Ia mafuanga e sese le. Le alenga. Ngau iska ngaka ma whaosfia iska ngaka e. E avungi. E o e kala le. Ia. Whaasua mai lau sunga rifeak. Aftai taua le whamtalanga le mtutau loto nai luka luasu marwha. A feite mawai, e pa feite wina o le luka luasu marwha le ua a toe tala no Yesu mo na uso o toe tu mai Yesu. Ia ua o sa uni Yesu e malanga i le langi. Ia e tu ua ngā luenga i o na uso. O na whaino leo nan whamtalanga taua le wha autu ia le asu ia le tātou suenga o le vai aso le whaimai. O upu ia na o whai antua i ante utou. Ina o u i ante utou. E te tau o na tau nuu o mea uma o tūsia i ante au. Il tu la funa mose ma profeta ma salamo a. Pea feita me tau ina o lea e lua i a me te tau na wha o Sofia ai le tangatanga lue. Le i le wha matalanga lea Yesu le whasu ma wha me mua. Me Yesu. O upu lena o whantu ai a o tātou mafuta. O luna winga. O le me te tau na wha o Sofia o e te alo e whaile ngā luenga le tua. Ia Yesu lua mafutanga ma Yesu. Mana tua lela alu Yesu tu ngā luenga yo na usoo me mua me Yesu. Ia utau mana tua upu lena. Lena whaentoa ia o tātou mafuta. Alo na winga e te tau na e le mawhai ona e whaia se ngā luenga. Pe a whai te le mafuta mai. Ma Yesu. E le mawhai ona e alu e tau Yesu. E te le iloa ia. Yesu me mua na melo na lua mai. O mea e te tau na tau nuu mea uma le tūsia i le tūla whanua Mose o lau perfecta ma salamo vai vaenga na e tolo le tūsia o le whengenga tuaile tana noa Yesu lona winga e ala na wha o Sofia le tangata e whaia i le ngā luenga ma sauni uni mo le ngā luenga me mua e le leile la mafutanga ma Yesu lua e wha avai le tūspa ia ua iailo na sila fia o lea o le tuspa ia mafuanga na o le whamtala o le tala no Yesu le tuspa ia atoa ia ai mana tua na o le whenga tua i le teimi lea le ia o na vai vaenga ia o le tū la fono o tūsia perfeta ia ma tustusinga le isa lamo ma isi tūsia tuspa ia lona winga o mea na e lua le whataua mai tātou matūtau lotu ai a whaifo e tātou te anga i per tātou whaasoa e te mawai e o loto ia mea ia e te tau na o na wha o Sofia ai le tangata ia ma maua i fo isa na sauni uninga po sana tāpena penanga ia mo le ngā luenga wan me moni ai o le o sauni Yesu e aluese ai manatua ina ua aluese Yesu sa ia tu le ngā luenga i le au so mai ele o tatonunga o le vaenga funa i whaataua i tātou uma le o tā ua so o Yesu Keriso e te tau na Yesu mafutanga ma Yesu Keriso lua e te tau na e man malama li tuspa ia whaavai uma au onga o tatonunga ia whaavai li tuspa ia a wad whaavai ai o tātou a manatu ia manei leo a whaasoma whalau tele me le whenga pesa met fitano le vaenga ia wa taua ia o le whamtalanga leo tula whono mose Wa pe folinga me o lisi le isu le kelen nga ngasu o ile tele tando pe folinga me tu so tu la fono mo so tu sieli o le Torah le i ma tu sielo perfetta le a fio ma ia sei me sau fama manglo sungane toi ela tava ese se mangole o le mal o le o mana o mai fine ma talai le so o te tu Yesu ya le lava e folinga mai le o mam lama ya le fo mana fa ilo Yesu le
Kaleopa, si so Yesu, pea o yemla na ba. Le na wanga ile, to fo yo. Le fo ta o mai le tala ya Yesu le to tu mai. Ai le te toru la vai ya. Ya tanga. O le la wa apia mai Yesu. Il auto sulta si le. Le fo la fo dinga ma o le fa le Bible study Yesu ma. Wala ori ma. Fa ma tala to ila vale. Il fe ngi tu ai. Il va o fa sta ya te ia. Ya mono to tu mai. Ya la te fa mtale le ya Yesu e fodinga ele mama la mai ele au so ile ha fode I tu la fono le po valo anga le fa tau lona I lo ko ku mai na te tu mai ya ai sa le la so no anga le tai o le tu pula langi ya no te mine e pe o e tala ila to ma tala ia tanga tai ma lona fi lo ma lona fi pot ya ala nga tangata le o Paulo ya nga luanga le e tau tatou foi ma le rofa ma le fa tu o no to ingo tatou ya la tatou e fa ilo tu fi nga lo le tu ona o ye le tatou so ta inga ma le tu o le folo o mai le il va la uri fa to mo tatou e tatou te tau ta wa tu le le o le tu ya fa so pe tatou so so ile ta o mele o le va aulo ya tatou watu lo fai nga lo ngale matai e pe e fōringa maila e lo ma fau le amtanga o tato le sona e on famtala voi e le apostolo Paulo ia saole le mafuanga tatu te o i tala le e longa winga e le kakaunga fai e se me velo ka woi oe fai loa i o e ke aka mai e ke poko au le me tauna e alo kana e kala le ia Yesu o le kala le ia Yesu ma fanga mai Yesu ma lue Yesu lalaki ma liu ko ku le vo fa kali ko fio me Yesu ai lo le fa lia ila se a me o poko o po o vo ke la valo sit fio me le ka mol me po mai po o kele mafu anga ese o sio mai fai fi ngongo ko ngol talale ia la nga o ke me la po skolo e alu la po skolo e fengalo ai o kuis kanga ka fa sele kale sia fa le ngale kale sia me la le mga mia pi on sa ngo fo so fenga e ka ua kele ka ko malam lama I kusio kuspaia o isi la ka me ka si ai ma makala fo ai se longa fa winga e le o kala ngo e contact sa ko le ma ai nos ka mai me wele sei mai ing fa makala I lo le ma fo lo no tangat e lo skala le ngol ngame o kala le o kuspaia ko amen fa makala kuspaia ko I lona mafuanga ya leon taun famtala le la ka ko se elo le vai ngale ya I fa so an tu le tala le kamila le fam kala mai el sunga tu fa na le nga ko me wo ka fa ka le lo ya so o mosapa le wo mosapa ki mam go le me nga malo lo ifi ale la fko o me ngonge ka penga le afia fires fa le ka lo mosapa ki malolo fko o lo ya so ya sila ya si ku nga ma akula me wakua le sisi ai faali mai ya tanto ia to rua me faali mai me lo inge yo ia lawa e wakula ka waku yo ile ngofanga le e fa poto ia lo so ai le kar ko vo ole kasi le me pe le kupule ke lo nga ka la ia kwar kala le ri ai le kar ko nga ai ve me ka se o me nga o ile sa o nga me vai ma le nga ma ko I va ai kingo ia maria ma mai si fit wa ko le si la na ka mo ka I so sa ma fuka mai su ai ke foi me wa ma pole mai le lo la ko e meme ai fe me kala me la ko fe meme no fa penga le o langa le o ka ko ese mai se lo faso na se fe se si fe au ese mai le mele o le kalkong wa me kala wa o ai su va me o ko le kalkong o ko ma sa salo I ke le se faso mai le va ngor ka ko le so ile fe pule mo o su malua e o termina fo e tu ai ma tu ya tina ya si tu mau
ia wa ku risis ngai wang mo marga ko peke ngai yang sau ka ka peke le manga o aspe sau pe ia se fa so mai le se vai ngo na sunga ferai ta wa ia le vai nga le wa tanto ia ia fa so le tan le ole vai nga ta wa enta un vele ole watu o tina nei ia watu tina nei maua ia le lako experience I tangata vui sai o le tunga maua o le Yesu a lo to tu a tala no mai aina ele I toi mafai tinani ona tau fiofi le la toa la tau fi fa so mai tau mai maua loa o maua le tana le lei o I loa le tana le lei o le to tu Yesu le ai ma se me na toi tau fia la toa moli mau ma la tau fa so pe a fei te va ai I tangata I ta ua tale o tina ai a fei te mai ta wina le anga nu vai uta ia e le ta ua se moli mau ai se tina a se tina ma fu anga na vai mai le fa matalanga tu spa ia ile foi upa sumatasi wa tu tina va tu la tu la fa mai o la tu upu o peixe I o se tala noanga ta ua ia le fa pelotani vai mai ole tala tinai le fa ngo ina fa pelotani ole idol teos lona winga e peio se tala ula mai tau mai ua maua le ua maua le tala fia maua le tala le lei e le popole tinani pe fia fa alongo tangata ia lantou e le popole foi pe ta tonu ia lantou wa e le mauti no ele tali e tangata lantou la lantou fa matalanga wa o lantou tina e le amana ia lantou le lantou fa so ai o le meta we enta ina ua maua le lantou mafutanga va la lantou maua experience le foi mai o to e tu Yesu le se mentoya to ta fia e mo ia la le italia inda ale sa fa va enga tina nei mai ole ele ai se fa o sofia nga silio nga luenga le tua o lo I loa na fa ele tu se mele le ia ia I lo langa al telo tanto o fia ma fia mele le fa le tua ai le o fa o sofia tanto e fa ia al mena ta wita ele popolatina nei la to stede si tono le ole fa la tonga le mai wa me muniele mana yenis ia ai na matua fa o sofia ina o mau le tal fia o to tu ia Yesu wa melo no te fia o mai il tala I tangata lo pete fa mai na fa longo lo pete tu lo no pete mo elo yo le ele tu mau e te lo e te mi tanto te ma se no fa so ina mele matolo e mana o mi ai le ia yo o le meta o first hand experience ma le tu le anga le telo tangata lotu e te ala tu ono le experience lo ma le na to so to ma oila le lotu me fu anga na la to ina tapena lotu tu le so lo fa na lotu ai le o mala malama a tau te me na pete no fa ia na fa longo ve me wa tu o fo a pete ru lo yo le ile tu mau a fa te mau ina il fam talanga fe mai ofo ile me ua fai alona winga na fia vai fu pete ria ile meta ia mauti no ia fuisa na ia experience I tala le o ta la mai ai o le ta ona ia ta o le fa so le e te mi e fa mo ta to experience e fa mo ta to le talo ta to matua e o la ia ta to al meta nei talo voi o ia mo loa o manuia ma fu anga na ta to te ngo tai fa nga luenga le tu la nga le ta to fa mo te talo ale si tangata fa mo ta to experience la na sa fa le tu le met le lo tama le voi la utea ai ta voi na ia sa o experience male tua ona fa o sofia fu le tato we fa ia nga luenga le tu a wa le time ia te mau ai le experience na male tua o le meso le mfenta filo fia lo fia mo mau lo fia ta la I me mo fa ia le tu mo tato fa Afgai fa so mo fe henga ile va nga le tato le so sa le ia ho ile ta wole ia wole fa long la wa o le sia wala ta mo le o fa long la lo lo tala le
Falangolango eliska ka ye lor ka alu susu susu ma va ai pe mo I mene pe ya le kala voile le kale si pere au mala poskolo ka susu ya pe mo I me ten no ka ua voila le va ngalo me sul fenga le alu pe ke ele o falangolango ke le information ba siska se ya luanga ye va ai pe mo kingo ele leilonga mau ki ngō mai lo le experience ai le mo I le mele o koe ku Yesu lang foi nga lako kele mam la marka la pifo ringa mai ave mai la ku kal mai o ke koe ku mai la sko ya le la o ku mau ki ngō e peke le ri sa o le ri fa na se mo sa fa so ali no so toina tu fa na David le leina le tawe le tatu faso mai falo lo fa fine nei le tala Yesu la mana na lo faso atu isi yo e tau fa fine to o fa tau lisi ariko fo mai o le 3 M's toru maria o fa tasile il tu ma ya me sala mi maria makatala le fine fo le na vai mo la lo vai tanga tu lo na lo io o la le tu ma ona fa tau ino le o le pali o Yesu e tau ala le il matalo ne fit o le fa mai las forele o le aso sa nuningo sapati o to e foi sei umale e sapati ala le fa me fa momo o le lua ai ya so sa o le vai sapati o vai lo ya so vai sapati o la to ai ile tunga mau ile tafa wata o ave me monongi o la to sa unia o isi fo fino o fa tasi mai la to nunga o ave ia me o tino o Yesu ya le atua o te tu mai Yesu e se ta o pesele te o tamo no kurene pradas le mai o le une o ia o tu mai o se tana le o le tana le mo se tana le e se le ta o e ta o pesena pesina nei o so na kurene pradas e mori mai la o le tana le e o isi na le fiale e ta o le tana le wa fa nau Yesu wa maliu Yesu o te tu malo mai Yesu o le ato e sau Yesu e va tutato o la application mo ha fai o le wa o lo le tana le o la me la ngu ta mo o fo ta ya Petero fe o ele no fo pe ta mo Petero ele te lo le si tu singa o le no tu po mate po mare o le fa bene ciao ta o tu fe au la ngeru ya po mari fe ta o ya Petero ma o so o tanga tale no te inga e la tu te fia I lo al melen fa Yesu o wate no na mali Yesu kwa fa ngo what is courage ala o so o le se fa moi ya se tala fia la le o mai le lo amata na vala mai le I balu angale fa lo ato Yesu ya la to e umale la se to lu tu mai le o amata na la to lo upu ya na fe tala ya to Yesu wala se tala le te tau la wana o ta to te no fo mai ta to ya me se al fe au le o fa mo ni mai le to fe au angele to o le fe au muli ala pata ingu muli le ka ko na pata ile la o la te mai ia tu tai o le ka ua la le si va inga maka ngo fie la va o tau o ka fie le mele le wa ilo fa so pe on faie tina ne o le si me o ka ua tau la va o tina o ngisi kai pe ava mo sunga fe wa ku le manga fa e pelu ma fa te ia pe foninga mai a fa kau me fa kau anga tande e ka le manga ia tina au ila wale ma wa fa wa tina lo la ko le manga ia ma le vai mo la longa le yo ka ul kala le ko ku Yesu langa kala le ko ku Yesu e mai fa mo tanga tauti pe au mai le oki ala ia Yesu e ko ku mai le ko ku le o Yesu pe o le si me ka wole e ko mai voi a titanto o ko ku mai lo Yesu a matan nga ruenga I le uro Yesu ila nga ruenga va misionario au le sa mano lo tu mau le so sa pa tu al distanta le la tu te ave seina au se manga yo mau
ia manino ma mala malama le o le sa malolo Maria ma malana ngarte fatoa o ele ulu ia so le upule mai wo usu i le tae ao sengi o le ulu ia so o tafa mai ata o ma vai le sa pati le fwa ia o pe al me voile kwa o tanga te fu ia asitu nga mau te mio foi le fai te o tu nga mau pe foi me le fai Maria ma na manu no le sa pati si mo sa pati ia o le sia o nga ta ua le mai foi tanga ta lolot asfit ele ke uang farsa sa paki da te le farsa ia pa o le te mi o so lulu o stofi am te na farsa ka ua la o ka fi tala le o ko ku Yesu mai fa mo ka ko amen ka ko ka la le nga ai wale le fai fi nga o ka la le la nga le o le sis pe ka ko fi nga o ka pero ka la po o ka ko fi na vale ai ile tala le o le tala le e nga ia mai ai le o li tangata uma la nga le ka la le mai ia fa vai lo ia se mai se lo sa no nga wa ile wa le la wale o fa fingi ele o ngisi o lo so au Yesu sa wale wa le wa fa ali le wori e tono le o le mele mafukai se mai la se lua sa no nga ile va nga ka ko le so ngol fa lo nga o le ka ko le so pero le si le a vaenga ta o le tala le lei e ai ia vaenga e fa mau ni ai vai e ta ia e finga tanu tal tonu me pe ale sona fa mau linga fa mau yang ale sona fa vai al ta ua ia o le vaenga le fa me u sa Yesu le uso le na sa Yesu la tu tal no fsili Yesu pe sina me ai ala avelo ia ave ia le ia ona tata no le o Yesu on to fa matala foi le Yesu mana tua o na fa matala foi le olia no e mau fai foi Yesu te lo o tala uma o tu spa ia fe ngi tu ai fa sino ia Yesu le foi la o to sa Yesu to tal no mara olia ia ma to fa manatu ia o ia le malo ia mai le le fe ngi tu ai o lo no winga o le ia le fa vai o le tala le le va pe o se tala fatu voi le ai o le to fa manatu Yesu e ia le fa vai o le mele no fa o tala uma le no fa matala to tanto mafuta le o fa tau no wina e maliu o to ia e to e tu mai aso le aso to wa lo no winga to fa manatu mai i tanto ia le o le isi le fa vai o le ngaluenga le tua ia fa vai le ile tu spa to a wal tele o tanga mai se o le au ngala o le au ngala fengen to ia man to le o mention Yesu fa matala ngai Yesu o le fa sino uma fa matala ia Yesu lo na winga o le tatu fa tani Yesu ele uma foi le au ngala por tu spa ia to mai o le lui fo na mo tatu a tanto wo fa le ngala tu ia tanto fa ia fa vai tu spa ia a fa ia se fa o sofia ngai tau fa o sofia i tanto e fa ia ngaluenga ia tanto fa ia ngaluenga tu sa mala fionga pa ia le tua ia al tele te miu tanto o fa ia me la poto ai le ma vo tanga ia poto ia e fa so ai tanga ai ngalu ia le fionga pa ia le tua le no o ai Yesu na ia o no na so e te tau na mala malama tu spa ia mai le lui fu na mu tanto e tau no tanto lo le la fionga pa ia le tua fa vai ia tanto fa so fa vai ia tanto tano ia o tanto te o mai solo mai isi me ole o so fanga le nei ia o se tau va ai nei fa tai pe se fa po lo so le e tau le experience o lo dia no le e mo le o la o fa no o le se fa mo e to ni no mai Yesu yo la tata no mai Yesu malelo yo le foi tata pe sa no le foi feo ale se fe nga tuai ele se fe nga fo yo le la tata no le mai Yesu o le mena le ina fa lo Yesu la ua va ta su o ta wol me foi la hospitality foi tata vai ta voi le tata le o upper amo ma lota ma ele foi la tata no le ia
to ole mai Yesu au te ila ai ya la ba ai atu me fa ilonga fo iona au se ole te mina na mo se Yesu pe o se Yesu o fa tala fa me pele mu ya o ta loto luga le wa ba ai Yesu ma le monio sa no nga Yesu mai le va o e mauma o se le fitu bai le la ka ko vai la o le sa va votanga ale o motu ata mo e la veta o le good news il also o Yesu le na fa ai lo ia ila o ia le la o te tu mai a so fa te tu mai nga le no tango tato le sona le sa mo a pasta mai ana fai e tu o Yesu ila to na o le mea le ana tupu rona winga pe amali ese atu a tolo le ale umilo la to fa tu e te me fai ona mo watu le malosi o le mea tupu o le angalo ia ila to po a mata a tonu e o mai lava i le fai longa fesili ma o le mea lea e le itau fia e Yesu le fai lo atu lea ia o le manu o nua ma ai yo la to numa ai na ia ave ila to i ana feta leinga le upu ma fa ali atu ia te ila to le fa avai fa avalo anga o lana ngā ruenga ma lana o nanga o lona winga tu salava po le ale tele o le mea na o ia te ila to ma ia ai na mana o lava Yesu ia ila to ia fa avai lo lato fa tu ilea a fionga le tu e se la le taua la u aile ile fa talanga le mo e mo tato taua le vaenga foi lo tato ia ile pe on tato fa so a tato va vai nei la ia o le tele na fa nga mai Yesu ia lana tuspaia e ka ua ia o le mele o ka ua o lo kalango i le kuspaia i le o kalango i manatu maula ngona wa kele ngal mele o kupula la wa lo le wa fia i lo si me vele ia o so mai nga ia fa me o manatu mona ngona a ka kia le ka kia kuspaia a wa o le me ka ua le mga oi me Yesu e ka o ko kongu i mea ia kusia kuspaia fa singo ia kia le ngaka ka mai kusia bose ka mai kusia perfecta ka mai kusia salam ai o kuspaia ko e kalango ia Yesu al kelen meloi pu kalango al ngaka long sir fia mo ngai lo ia e kia ile fia ngale tu ka ua la mele e o ai valo anga tuspai o valo anga fa ka ia Yesu o le fa tan no me fa ringa suli va pois fu o valo anga o le mau ia Yesu o longa winga e ka o ka ko mangingo le mamamla Yesu al menga kupu le oso fa me o le la ko wa ka o le anga le nga le la ko va mai a me le Yesu le ai tele ele fa pe nga sa o le anga le sekingo na ele ai vo le anga me las fa si a se ia un ko lo ele o kingo Fako manga ia hoi winga ole pei foringa mai ka ku ke va vale ia e foi a ku a sa ka ka mo se me ke le mokinga e o so winga mas a sar kai perfect ka ngale nga fai ka mai ngi ka le vai mai poleale ke le se kai minga ma fuka Yesu ma unga so a o longa nga uminga le sa ku Yesu e ko nga lo ma me nga oi me la Yesu e ka u per fa ko ma su ila il kuspaia ka ua wa va kuspaia e mai per moutinoga e ale la ka se e dispa ngor ka so fatatali malenga ruega le tato mai le tu si le nga ruega o le nga ruega nga maka mai i nai tangata toi titi se yo le mai o fatakali Jerusalem se i fium a makamai politiki se yo inga fa popo se la lo sfulu e fa so solo nga luenga ia o ka ua mele o fa kali mala nga luenga e ka ua mele e ulisiga nga nga fa kali am sa fa wa me skala so yo le o pete yes foi fe un po le se o ta to pese ta to te no fun fata me ta la ta le o pete ta to nga lu ma fata o le mena le nga fai Yesu ile o so ma
mai lantou e na fa na lantou la ngai da talale ia le nga o le ngofo mafakali ai kakau o nga yengi me fai le lantou la ko fa ka se ma se lo va so le vai il tusi le nga luenga mo mo le ka ko nga luenga ale o apostol ta wole vai nga le perfecta tu te me to le o le so o nga le o le tusi luka wa perfecta tu me to wino o luka le tusi luka le foi na ia tusi el tusi nga luenga mai eta ua lenta ma sania tanto nga luenga foi mo foi po value e mo o to la mana pe fi fo la nga fa mai el fa matang eta una fatali o le tele o taimi e tanto te ele mo foi tanto le mele o le fatali e la volonsa o tanto waia e natural ai o tanto i tangata uma e mau lo se mefo e na waia fa so lo ele tau fia ai e fite mi tau ina o nga luenga le tu i te mi fa ele tu le me vo ile unnatural ele tu sa mo tanto la ngona mo tanto manatu wa o tele tangata wa e fika ina au so o le o umina mafuta mai Yesu o mele mo mafofau tu aina mai le vano te la unga ia o tu aina tu mai le mele tango e fai e mai so fatat fatali pe na wa ma o to le ia le mana e fai vila tanto tu va ai le ta o le sunga le ile vai ia vin e ele me ta una fai le taimi la ia fatali ia ma to mai la le me na fai la so na o la ele ngata sa fa poto te talo ave me utu lunga tangata le Petero a fatu lo matai tai ia o le o man tu fulan fa matalanga na si tia mai Petero ia le tuso salamu e ono suma le iva le fa tau ia yuta o tu lo lunga faila na o ma ia o yuta le wa o malo lo antu ia ai fe mai ia le fa matalanga e tu fu lo fo ilona la feta wina ia le salamu na suma fe mai tu fu ilona lona va no a fe mai lo man fa matalanga to si tia mai lo Petero mal salamu se la ma le iva me la fa matalanga e te tau na isi se faia lona lona faiva e tau na isi se faia lona faiva me tau mai la o lona winga me mo na faia le e tangata o fa tatan o le talo e le fa pe mo moe na faia la tu talo lua le au mai o le toe vava ai le o me fa le le ole nga luenga me vui le na tu lo lunga Petero le me vole anto tato o tau na tofi si e suia yuta wa le e tu sa male fa matalanga tu pa ia tu salamo e te tau a ona ia tangata ia ia tangata fa ia le faiva ma tau ia ona toe au mai le Petero ia qualification o se tangata te tau ona suia ia te memo mo te tau ona o se tangata na mafuta fa antasi mai Yesu man tu le futo e mo ale me ale o le mafutanga mai Yesu le me tatu mo tu tau lo lua e tau ona faima mo mau lona winga o mena na lena mau i di tangata foi le o matatia ai e tau e ante au le foi o to au mai o se tangata e mafai ona moli mau ia ai le ngata le o se tangata e fa mau nia mai le fionga pa ia le tua ia lona vala wina mai ia lu tatu nunga le sa mau lo tangata le o matatia ia vaenga te tau na au mai o vaenga tau e ante au vaenga le o me te tau na fai o tātou whaatani o te leo taimi ia le whakankali a kua ia le wala awinga le a kua ia e se ale mea lea e whai ai o le taimi o le whaatali e lau so ia taimi na e tua i o lātou whina ngalo i le tua whaasino mai le tua ai le malo loa i foi e wha aisi mea o ngalo e ngalaia lai te tau na whai lona winga o le mea nā tangata al so o le mea nā tangata e whia ngalue mo le tua ia ole ele ngate te talo mo le fasino manga le tua ia ai e fu le me o fale tono le ngaluenga o nai o so to ia e fa tumbu ia ole tawa ai nei ile vaenga na va ftai ia so fa so ta vita le vaenga ta to le so le tau te le fa ngai na le tu ole tangata le o Petero ia to ele istangata na mo lunga sana o tangata fa tu moina le ngam pai ai mamao Yesu si fiele Yesu e fa vai no lei tangata vai pe o Petero
ole e tau te melo tatu fate tari le tu tatu siri le tu o a tatu fuanga tau le tatu fatari le tu pera bau tau ale e tau sei le fast food tu tasi mai o e fatari tari ia iova e to e fa fo wina lo la to malosi la to te si au pe o la aito la to te femo e ai le vai la to te sava vai ai le tingai ai le fa tu sei no tanga te fa la le tu e pe la ya ta to vai la to le manu si le o na manu si manu le manu voi le si la umilo na ola le manu la to ya le fa tu sei ai spa ia tanga te fa te chai salamu to fo ko lima mai o le fa fo wina lo tau le fa pe o le to ta vita tanga te lango i le tu la fa mai le tu le malo si tato yo ala va me tu por sui fuanga ne fa te tari le tu per tato pese fuera o lo sai ma o che o le muy tari le tu e mai la va le tu le tari tato te fi pe o le melana fa lo so o Jerusalem tu te nofo e tatalo ya fa tas yo no mo le o to le malo fa lo ngalo pa ia o le mena la me tato lunga luenga le tato te fai o aka ko woro fa nga luenga le ale tu ale se nga ko pai fai fua o a entia le se me tato te fi ia pero langa polo le tato e tangata na modern experience mai le fulana lo fa nga luenga ele al fa ta e lua alu mo lo no to ato ona lona na no ta inga aua le istangata to ta sifano e fa ola ina umutanga ta mo le tu aftai ya malo fa mana ia vai ngale o tato fa so e vai ngale tato le so tau le bele le fa tali e se me fa foi le ngal ngo fofo o me le fa e on sa mo so mo fe e ka o le bele o le fa kali la volon sai me fakar o mai fe mai la nga mai fakar fai la ko ang pongi makalo ka sile me ka uele il mele ke mi le ka ku ia so le o valo ia ma ka ku ia so le uma ma ka mi fen ka lo la a yesi si ke mi ka u i onga ma fuka va ka stanga te ke siano ka kalo manga pongi ke mi le anga yo ka ko va ko me ku o le ko fai ngofi o le mera ka fai ele ngalo ngo fo kala ngo muy ma o le me vale ele o fai ese finga unha ve mai wala ko finga final le tal mana pongi el manga ia la me ka ese le manga yo nga kulo nga ka le o peket isi ke mi ka le vai fai ngoar ku spaiol ka so vale se me ka ula mo pe ke le manga o ia lo Yesu o ia au ile mele ko ke le nga le nga fai pe ke le ka fa ko ngua ka le le Yesu mo le sora ko kai ka e mai ko ese laulos fu tangata le fa ko poko le mele o va e ku pe ke e ka wanga isi se fa ka ngua kiukeo yuta ku lo lunga ma se mai la so ko finga le kanga kai nga pe ka ko e kanga kai le nga ko ia le ngofo e mang fanga fa solo nga mafo fa ia wala le le ngalo pe ka fa so wa va ia ku pete le mang ia nga le ku lo fa pe e ka nga isi se fa ka ngua lo ki le ngo fa ia e yuka ka wala le mele mai mo mie ko ngo se fala ko mo mie ko ngo se ainga e mo mie ko ngo se kalesia le kanga ka ile me le ko fa ka la e le taua e le tau fa tonu le foi feu na o ko inga mo iso lo ia ka ko fo ka ko le ku fa nga lo le malanga le fe o le ku ko ngi yo ki pe alu sa o le inga o le ia oi ku por favor ai mo mie se kan pa pe to le ngel ko inga ka ko ka ngol fo fanga le wa mo mie le kalesia ongi ainga
i ka ngaka I le kau whakongu e kongo a hinga. Ia maise lava le ka le sia le kua, mai la ko le Christian. Ke le iska ngaka la ki ngā ruenga I whainga la ko whai, a ka ki a seisau. Ia, kai pēr me vengar, me o sa luar wāunga sei o mai, a la ke kau koe, kaunga salu wā, ai loa ngāna me taunga whai, kūrunga whai, wai re ngā ruenga whai, ia, ka ua lan vaenga o le tato le sona, ia, whatatali ma le ngā ruenga la le sa whai e le o apostol, o le kakalo, ia, ma kofi seis, whai a ngā ruenga, le sa whai uka, le isi me kau, aua ke vawe oso I whai o mana tu mou langona. Whakarekali le angang paia. Ia e alu o le angang paia. Ngi kei o peo se ka vale wale o alo e kei o whaangua le Springsteen. Ia pēlo le ngā kōre wala. Wai teiming o walu ka vale e pēlo wala ri te. So kakari lor me la whaia. Loa kua pēl mo le wala. Ia o laki ngai ka ngā ka mo e mai pulele wala. E whapengana ka ku. Wai. Aua ki alu ngao ngao. Wai le hanga pai e whaakanga. Le hanga e maua no I le poloka. E le loa kari le whafisanga I mar whafikau. Le ala kako iai le vaenga lor kako le. O ai tau te whasa tauroina ia. Kasinge I me ua. Kasinge I me makau kia e ngawhai ngi ka ngakau. Marka hula leo pirako. O la ua I loa e koe whaiangi koe ngā whisiri wha. O io le teitai. O whai unga a kaunga kō mai a. Kō mai a pira. Au le whai. Au le whai. A le whisiri le. Mai, o i tu te whasa taurei. Ea le wala la ua mai mo ka kō ni wai whatawa linga o le. O le ngesen kuli le ka kuke. Po ai ka ku whasa kōlui. Ka ua ka ko wawai le. Ngā ruenga ngai rua le. Mangingoa. Hoi ka ko wawai ngā ruenga ngai rua. E au kai me voila le wa makan kupu le ngā ruenga wa maka ngā kupu ngā ruenga e le ngaka I le kaimi ngā ua ina I le whai ngā ruenga I le ngang pai ave mai o le alua ngā ruenga whapopo le ar kala le ave o le kala o le leima le mea ngā whai e Yesu nan mea ngā whai Yesu whasakaulu Yesu ya ai mai se lua fa bopoile tu si lo nga luenga le ka ko ia e ka ko ke soala pule ngai le songo ngi va en ole sululu tai e lua va en ata ole tu sina o nga luenga e lua le fa mafa mai tanto le sona va nga mo tanto ole asole e fa tau le mata o poi fa ba fai te mai tau ina le mata le fai upuna e fa o nga luenga e lua fa tu muina ia o fa tu muina ai ila le fa fai tau na e fai o fai mai tau tala le ai ngana ese pei ona foa ina mai ele nganga o le ngana ia te la toa mai le fa fai tau na le fa mafa me tanto le so mai e pei ona foa ina mai le nganga mai le ufa tu tumu ona tau tala le tangata ile ele ngana wa au mai ele e lua vai ngo te fia au mai ele e fa ta o vai ngale memo wa le fas fai tau fa pertani nei fe mai as the spirit gave them utterance mai tau mai la o le te le o tu singa ta te fas upu le o le as e pei mai tau mai fe mai na ua fa tu muina le nganga le tua ia le auso matangata sa ia ile fa pito no fe mai ona ngana le tangata e pei ona avanto le vai mo te fia fanta wa ina ile fas foi taule ele fai tio le si tangata ile ngana le na ave ia ile nganga paia fe mai e pei ona avanto lo no winga avanto te tautala mai le ngana epe ona ele fa pese o tele masani ngana le avatu ngana le malista ngata mai fa mai e pei ona avatu lo no winga sa ia ile mele o le ngalu lue fa tasio le
o le uso o le na maua le na manui nga lu ngale tu o le ala ngana na vatu le tu ele nganga pa i le aso le te ngana na ea na tau tala i le uso wa le sa le lisi i o le to le tele i ngana na fa nga i le aso le e tau tala to le so e mal malama ia le tangata o le tunu le ile aso le mai ole vanga bona o te fia o mai ile fasi upu le e pei ona vatu le ele nganga pa ia lua ia ele ni mea o foi o le ngana na mai le nganga pa ia au ngana o ngana tu ese ele va pe se ngana foi le te le mal malama ai o ngana e mal malama ia tu ia le tangata ai kupito o tangata roma tangata kurene o isi mau tu na mal malama o mai la o no le ngana mele o so o ila lato ngana e pei ona avanto le ele faitio la so lua e te maua a faite mai tau e te faitau loto il famtalanga e pei ona avanto ele nganga pa ia e fallinga mai o le time ia na avanto ele nganga pa ia le ngana tau tala lo martangata ele yesea le yese to e fa talia no winga nan fai mai o na avanto le nganga pa ia o le fa aroma tau tala mai ai fa o ngalo le tangata ele ia ele fa tali se ia si tau wa o fa aroma to fa tali se ia me fa tangana mai fe mai le si tangata ai na vatu lo fa o le si na me le telefone tanto fa le ton wai o tele me tanto te lo ai le fa nga la tanto te fa tali se ia se tau ato ma ya le si na va nga tau si le tanto fa tau ile va nga mun tu se lo mai ile ngal ile o yo tu se ngal ben ile ngal ben ngal tangata le oi o le la unga a Peteru me ia va matalanga tu lo ilunga Peteru failo malana la unga e te maua la ile tau fa ile fai upu e tolu fitu ma le fa solo la le ia lo le fa auto ele aso le wa a fai tanto te va fa sa mo pi tau ese a fai te va fa pandania whom you crucified lo no winga o le na toa fa sa le na to fa sa to ruina lo no winga o le ta tu lo lunga Peter man tua ela unga foi Peter ya Yesu le na tu lo lunga vai e to te lo o tele met tele vo fai le na toa Tau na whasa tau roina. Le tangata na tau whasa tau roina. Le na toi tu mai lewa. Lewa i wha o le tanga, lewa i le asole nei. Ai ei foi malea. Ma wha o le tanga o tau whai mele o whamatalanga. Ono tu ia leo loto tangata. Ma whesili po le ase lan tau me whai. E whai mei whamatalanga Peter Papatiso. Ona wha o lai nei leo o tau. Ma e tau ana ia te au ia le vaenga leo toi o mai le asole. O le launga Peter. Le launga Peter ia seisi amea. Ana la unga Yesu lena fa sa tau lo tangata ia wa le Peter o tangata ni fa sa tau ina Yesu o la tau lena pa lo ta e fa sa tau Yesu le la wa le la unga la Peter ia e u ia la tau fa sa tau ina Yesu ale Yesu vuna le e toi fa ola ina ta tau lo no winga o aunga io tau no tatu la unga fa ise me tau tatu la unga so ina mata u tangata ta u Yesu o ta o ise sia me ia ole ta wa aina ile va ngana o il tatu le sona faftai le sunga fenga ma na ia na va ngata o ia o tala mai tatu le so te lo sei ma tu sunga ta vita ia ole a foi se mea ngā nei maua mai le fui vai ngā tatu le sona tui whapapo ilo sunga toi. E rā tā ol whao papo sunga se tua ole tā ol malu susta. O le anfu mai Yesu tō te o Jerusalem. Se fulu aso la atu talo whaatasi ngā malato ana pongi. Se lo na fia Yesu le lau se fulu aso. Ia a o wina mai lole le nganga po ia. Nei lungo la tō uma se lau se fulu. Ai la unga Peteru, tasi le lau, tolu a whetangata. O le wanga mōmua. O tātou le tātou te whāteitali le wanga mulimuri. E o tātou nunga pastas tō le ua, I lingi na mai I le tue e tātou. A le tā ua le mele o le tātou experience ai oe yourself, I le nganga pa I. Ia na mwhairole na e tūwhātu nisi pēa o tātou sui ngata. Ele mwhainga o ka lako e kuwha ko se mea. Ai leu ia ka ika. Se tāu lava na ia te oe, ia le mea alofa leo le nganga pa ia. Ia ma e usustai. Ia ona le lingi na maila le nganga munmuli le tātou te whau mai le.
Alu pera mo le na mai pasta. Le fe pe te fa tu tagate na fa sa taruina fe pra tol val. O fa ya tu pe te la to. Ya E sala mo kai. Ma papa ki soi. O nga mo le o ko le. Ya de nga pa ia. Fa manga lo sala. Ya si o nga mo. Ya fa kai o ke lo ka la ko fa ia se. Fa sa taru ya na ma sala mo. Ya be foi la to mo so o Yesu. Ya la te lo se lu ia mo tato ya la le malu fole na mai le tu i le tu lo se malu fole le mo le pa o tato e tato fai lo le le se e fai te te fina o no le o fai lo la to poto ya o le fai lo tu Yesu le na sa we fa o le ne tato ai tai va tai ta wa ya langa o isia isu le tupule el kaimingi o savalinga o le olanga whakirisianga ua whai ma whingaunga o isi kaimi. Kai pēla al maura al whai whale an tatu tandoina. O le anganga, o le tautala ngana i sesi. O le tautala ngana i sesi le i nā le tasi a te min hapena i mele le Pentekosole. Le asisi mea tuspai na tau mai na tupun mele. Ai nālan tupun mele. Ono ole tōtele o tangata e sese. E leo maa malama le ngana whai uteia mana ngana e pe. A wa whao ngā i loa e le nganga pai. A wan mea mkau kia, hawhi mei ngā ua, umalaku kāsa, ngā malaku kāsa. Ai wawa e ku peungia. Leo lo whai waafi o lako urua. O le mea ngai kau mai le mkau kia o le mea ngai whai le aku. I le aso le liuanga o tangata i e tonu i. O ngā o lau wailo, o ko kele o ka ngaka o ngu ese, mai o aku ngu ese, ese o lewa lo lofia, ku Ierusalema. O ngā mo o ngā i le, fia maa malama i kala lei. Le alanga kau kala mai, mea mau ki ngoa, mai kau kala mai, o le kau kala mai alantoa. Whaalonga mai le kupito kau kala mai peke, solo nganga i kupiko le asasa mai ka malo, kau kala mai le sia poskolo le nganga, o le nganga la maika, mai wala ko wofo ni mwhain kau kala maika. Ai leo se mea na kau a oa ma whaingi mea wa isi riko wam. Pala, i koe le masawinga. O le nganga fwere, e o me mangingo le mea. Ia e mana mai lea. Le ngangana na ke whaunga, ino le mea ngā le kupui. Ai le ma peo se nganga fwere, lau mangira pala pairu. Le nganganga. E ke malama le me la tautala i. Al mele le kupu le aso pente. Ngā langa kupu le kaime le aso pente koso le mele. Le ngā o lai ko kele ka ngā kai sese. E le malama i le ngangana e pelu ma le ngangana a yukaia. Awa mga o le tua. Ia mangingo umare ko kele ka ngā kai sese le wheau. Le langa la unga i le aposkolo Peter. O le la unga Peter. E whaau ku ia Yesu malonga ma. Monongo maliu. Le ang fa sa kaulo e la kungi, ne fa longo. Le ala ko fa ko pe mia. A foi lo ko longo. Se la molo. Al me la ka u fa pe le fa kala mai ngo fa pop kison. Mai wala to papa tiso ina fo I mane loto fia. So le sen ma ngai me pop kison ari. Al me kalia lo e ke kalia lo Yesu lo ko. E ke pap kiso fia ma le anganga leo di ot. Nā le winga o le mea. Wai sa loko. Fa sa loko I le li. Ia, fa kai mo le vaenga o kako. Le songa le la kako se I le. Le isi vaenga o kako le songa le o le astofi. Le o kako mai le fai pue fakas. Ia, ma le fafitu. Ia. Le lengo o wakuangi o le au ku. O le ata o le urua e ka le sia, o le akala le lau whai kau kula amkanga. O na baptiso le o ena talia lana upu male fia. O le aso fo I ua whao popo I nai pe tolu wafe o tangata. So le kasi a le la unga ri, ai kolu wafe tangata. Ai o le maliu Yesu ranga la unga. La unga le Yesu malanga ngā ruenga I whai le whaurukanga o ngaka. Ia, pe lenga sa ngori I lau sunga whai whause. Kau whai la unga Yesu au la unga oe. Riske. E manga o ngaka e la unga o ie poko. Pe se wharongo longo la leo roku le lau la unga. Le leo se whari e ringa. I loa ma se ma saupoto. Whari ali Yesu ma whai e whaurukanga.
kasian lang ai li wa fa me fa po fa suma lo o tu mau pe la to le mtau ka wa le kasi le ka wa o le kale sia le ile ulo e kale sia o tu mau pe la to I mata upo le wa apostolo mo le mafuta va tasi mo to finga le aret mo tata longa wo fo ile fefe tangata uma ye wa faia fo o le wa apostolo o va venga ma fai longa e tele o fata sia fo ye o fatu tu mo lava o tu tele ala to me uma lava o fata wa tu fo ala to fanua mo loa ma tufa atu tau o ia me tangata uma ma fatau I motiva o le tangata wala to nofo pe maloto mutas le malu le aso male to foi le reto le fale male fale wala to ai ala to me ai mal fifia male loto fa baoni wala to via tu ile tua ma walo faina ile no malava ua fa popoina ile kale sia le li yaso faiso o ua fa o lai se kua ma ngai le ka le kale sia ari se le ma ngai fai me fia lo na se ka ko vai fai me fia lo ele fai lo ngar ka mo or ka ma kiva ar ka mingi ka ko vai ngar o si ka me rio ka mo lunga ri e mga pi fai marsawa ngai ka kai la wa ar ka ko vai fai ngar nga makamai mai tu fa atas e mai ka mawanga me fa kusa mar ka makiwa ele ka fai aku ele fa le ka nga fai aku mai me ko ke sila fia li lo sungala to inda wa pe lo sungal fai fia ko ke sila fia la wala mangwi nga le ku au fosia o si kai e ka mo fai ya ka nga au si mas ka vai ile mena ile ma no shor nga ma wo or kai me ka ko o fai ka li ka nga ile me e ma fai nga fai nga nga le ku le ka ki nga ngai sis la ki nga o le wala le ka ku ke ka ku ke fai ai ka ko va ai le wala le nga fai le ka le sia fai me vi ka uma mai o la ku fangu o la ku le mang awa wo fa ka o mai fai nga le ri e kupulo le mea ngai le ka le sia le ku e le ka fai ngi me le ka ku nga o me ala la kupula ngonga ia mo me le ia la nga le mafkanga ma nga pa mo nga pa ia wo ka me ka ku ma fa lo ko ka inga le nga pa ia la nga na o si ka me ri ka ko fa ku ka le ka ia la pa ia si me ya se me se lo fa so i lo so mai ka nga ma so to ya ma tai ole mareva nga tau fa o tanto le suna pe fai le sai sa lu fita wina ia le vai to ana fa mai wo tu mau pe ila to ta upu ma lo apostolo man ma fut fata si lu vai ta ona e mata to fa so le o nga la apostolo por doctrine ia mele le fellowship ta ona ia le o nga le na fai le apostolo ele ngata sa o la to fa sa o ia mea fa le tonu o onga ia ai saulato mafuta fantasy mai lu tonu nga sa fa o mai isi tangata ia la biola apostolo temile ia le manatu fuile le wa e tangata temine se tu sa power me ia tapu fia ia mo nga tapu ona pawana tau fam talanga Yesu le fine volia e fine Samaria le lungo vai eli fe bai fam talanga Yesu awa ole tu ole nganga e te tau I tangata tapu ai ona tapu ai le nganga ma fama o dia e fa petania tau my true worshippers must worship God in spirit and in truth mai tau mai eselea le fa petania ele o tala no le fa maoni a lo tala no le truth ile upu moni lo tala no mai o te tanto me si le ta una mea ta wa lo mo le nganga le o lot ai lua mena e fata ua mai e tanga tapuai ua maua le nganga e fia tapuai ai ua mai e le tuala ngata lua e te tau na tapuai le ile mea moni ia sa'o le mea kapuai sa'o le mea tapuai langa e ia tanga tau vame si o le mea le oso le mea ia maua a fa'ao sofia le
a fa o sofia ta ita ta po i pau na ale ta wo fu ta toa ta po ai ta tu te lo le sa o le mele ta tu te ta po me na le fa vai ai la tu spo ia ta tu o nga e foi la le situ ai nga te tonu o le poto ia o nga al vale ia o lai e o le poto ia na ta o tu ale me moni le o nga ta se tu spo ia ai le ai ma se o lai al ta o la le ta o le mele na mau le so i le urua i kalesia foi mai lo no winga ta puai o la sa o le doctrine sa o onga lua mau le fellowship o lo no winga o le mau le o la le i le o onga ma fuanga na ma perfecta wina foi mai o fa o popo foi o lo no winga o ta te fa o popo atu elena ona mai le no tu sa ala o lai popo o lai e fellowship o lai lo maua me la toa o onga le o langa o isia isi tangata e kale si mafuanga na le mauna le mua le konito suma tasi fai mua fai mai polo tau whawa o mai tia pei o wau ia ke usia vai vaila whawa o paulo ia ke riso o no atu tanta fo ia fa to a fa longo le upumoni whawa o mai ia paulo ma le lu ina mo le atana le nei le kalesi ai lu ia tatou la ma le o tatou manatu mo tatou o nga sa o le ma pa le ni ma tu pa ia au le o langa o la yo matua le fitau ia au me na lu le au mai ia sa o le me fai ia sa o le launga sa o fo ile a mi ai te le o te mi o le te mi walu na o le a mi o ai le sa o le o nga ia alo na ia walu na o le onga ai se a to le amio ia o lu ia ma le sona nei me boto e mai amen tato tai ia la sunga ta vita ese fa popole le vai ka o ka le songo ko ia ta o la va e fa mai le ta pure lo fa mai o fai u se ata ma nei ta le kalesia le my they were in one accord my they put away their differences wakasi o loto ngata stas tufa la to me o le famega kama kiva o le sa tufa tasia la to me mala ko ya male tawa su tuspa ia talo fa tasi e fa popo tanga te le kalesi ia te foi al mau fo no fa o mele lo la langi o so o moni o to pe a feita to te ele manela tu tanga sera va tu tono do ele la fe o ia o mal papa to ale ka ko su e mai ia tanga ia le o mai lo to no so se o ese ali le ka ko sa pa ki mo ese le ia esa lo le stona se ala o mal papa tu e ta o tato a playa bella e fa ide fa pela fa tiro tato te minuto ia fa popo ia so e volele ofo le la rolangi fo le to sina mai tanga te va se la meninga mo le fellowship le lo la ngo le ila o le Yesu ma le nga pa i to no la wana va i to no le si se ta wo ma nga le e to mai fo tato te bine me se nei vai te mi o la tarata te mai le fio mai le li ya tai amen e loa ka ua ia vai nga le fai o tato le sona o ta ua le on mele o le mafuka vakas o le pe ku si fa punga o mele o mafuka vakas le kalesia a fai o le ua e kalesia le nga makamai le fa sa mo kala le o fa kai nga le o mai ka ku amen on fa kai nga le e ka o ka ko ka ko mun le nga le o la ile le kale si wa na mai un marco lo ai fa popo i aso fai so o ila ko e o ku le kale si o nga la va ia ko la o la ke viso o fo ringo ke viso la o la mai la lo fa le ska ka ile ska o la fel fangi wa na mai so i lo mo ia o ko so o la no ko fel fangi le ngana va per tania la vona na o le me wa si ke meri em fa nga ngofu va ka si versa ai foi a pule vai o desse cuinga ele sia ai me ka mai e ai lo a ku e nga so le sa o kala le la nga mai la pe nga sa ngo o ngiskai e so maria le no kala le e ko fo ko ka
le kwa onga ia ka ko ri a me na le ka wela le fai ka ko le kusi le fa mai a ka ko le so Filipe mo fo po lu sumo fi ka u e ka la le po mai po tau na ia tusa la o to wa mi ma le tala le leia ke riso pe a fai o telo atu ma fai lo i mo to pe o te no fo ese i o to lo pe sina tala i ante o to tu mau i le loto matas, ma le manatu e tas, o lo fi nau fa tasi mo le fato tu e tala le. Ai ai seisi mewa kaunga fai e lau keusana. Po le alawa le i tua i ngā tapo inga. Ia maua ka kout ferfang. O le kala le le kua, ferfang e i oe, pe lea le i tua inga le te ia. Ia lofa i lesi uso, o la fu i lesi kapo inga. Au kako uma i kai mekas kako ksai lili e ka ua la le si fa punga le men fam kalanga Yesu ka pua i le nganga man le pumoni no winga o fe i le pumoni mai fam kalanga Yesu o la o fionga le pumoni le o le ala o pumoni malola fe mer salamo se la fa a se la suma leiva fe o fa se la fa iva o lau polo inga e tonu e wha maoni lava lea. O longo inga e ka kauon ka kou sa vali leu kumong. Fia, ma fuka, a lofa leisi. A ia sa o lau tapo inga i lumo lea tu. Ma ia moni lea lai ki sa vali e. Lea. O i e fu o mai sa valinga o leo langa. Na o fionga o suri o vaiman maamina mai o wala. O i e mo el tonu o lau sāwalinga ma le mea kaunga e whaia. E ala i lau ka poinga i lumo o le ri. Whamungu ia mai le pua. E a vea le songa o le. Ngi voi aso. Ia o se whasinga ma losi da. Ia ma o maku kangaka o lo so ida ba whasoa. Ia le kako le soka. Wala oku le sunga toida e tawita mo le whamaino tato le son. Aftai le tua le ia vano ma tau whasoa lau a fionga le tua. O ia mea le misiona ma to te atu e whaelo atu rau le lei. Ma tu tale tu fo le tu ia whai alo whirangalo. E whamonia e si ma to tunu. E la to fo ilo mo le mano e whafonga mai ei. Lau fionga nei tu la. Whamangalo mai ma to o ne Yesu. Mene. Man.